Kanap od kudelje, tačnije vlakana konoplje, se smatra najstarijim kancelarijskim materijalom. Ovaj kanap ima široku upotrebu u poljoprivredi, industriji, građevinarstvu i za mnoge druge namjene. U posljednje vrijeme se također ističe u narodnoj medicini. Kanap od kudelje ima antibakterijske i antimikrobne osobine, što ga čini korisnim u sprječavanju širenja bakterija i gljivica. Također je hipoalergenski, što znači da ne izaziva alergije i iritaciju kože, što ga čini pogodnim za ljude sa osjetljivom kožom. Ukratko rečeno, ovaj kanap pomaže kod bolova u kičmi i zglobovima. Sve što je potrebno jeste da kanap od kudelje zavežete oko bolnog mjesta. Bol će se smanjiti, pa čak i nestati u toku nekoliko dana. Kanap od kudelje se nosi direktno na koži, ispod odjeće, kako bi dodatno pričvrstio tijelo. Kroz svoju finu tkaninu, konoplja troši višak električne energije i time ublažava patnju. Hemijski sastav konoplje uključuje supstance čije prodiranje kroz kožu djeluju analgetički i blokiraju receptore za bol. Za postizanje dugotrajnih efekata preporučljivo je da se ne skida osim tokom kupanja. Kanap od kudelje možete kupiti u radnjama za građevinske materijale ili poljoprivrednoj apoteci. Evo nekoliko pozitivnih utisaka na ovu tehniku. Ako ste već isprobali kanap od kudelje, podijelite svoje utiske sa nama u komentaru.